Alright bafethu ngiyabingelela elami igama lami nguSiphiwe ngokantombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakala ohlelweni lethu lwalomnandi kakhulu lapho khona sithi ke isithembu lapho khona ke esisuke ke umuntu ezositshela kabanzi isithembu ke special sifuna ke izithembu zabantu engakhishiwe nje engakhishele lutho nje izithembe enjalo ukuze abantu bekwazi bephila ubuqiniso bephile bafethu ukuthembeka bephile innocent uma nje mfowethu usuthole umuntu unayo kodwa umuntu obambana naye kodwa nje usuthole omunye futhi phela enza ubuqiniso mfethu ungaze kuthi uyajola ungayenzi lonto leyo ungaze kuthi uyajola mfethu njengamanje shayela mina ngizokwathi mina ngikusize mfethu ngikwazi ukuthi ngikusize nguhlanganise begcine behlangana abantu laba ukuze sikwazi ukuthi ke yonke into bafethu siphile uqiniso kube right yonke into bafethu njengamanje ngisho ngabe kuthi usisi mfethu ufuna nje ukuthi hayi nazi intshebe zami noma ngifuna ukintroduce enye intshebe la kodwa ke specially ke abantu ke abasuke bezo introduce ke vele uyazi ke nawe ukuthi ke vele abantu abasuka uthola lapha bamnandi yabo guys yabona ngicela ukuthi ngempela ke silibambe leli bhano elisuke njengamanje sibone ukuthi ke ngabe ke kuzokwenza kanjani hayi lo mdala unobuhle kwaMkhize sahlangana nje ngapha emall eMidway Mall hayi ngayithanda intokazi emhlophe etheqwa kusuka hayi sahlangana ke nje kalapho kodwa ke sesithe ukuphila isikhathi eside impela naye mhlawumbe isingana isikhathi senisiphilile mangaphosisi mhlawumbe u3 years sesinawo 3 years sesinawo ayi manje ngiyabuka bengithembeke kakhulu kuye ngcono ngiqhubha ukwethembeka kwami ngokuthi ngiphinde ngimvezele ukuthi cha sekukhona omunye ngoba ngiyabona ukuthi naye sekunezinto akayisolayo kodwa lo omunye ke isenesikhathi singanani mhlawumbe nibambana naye hayi lo omushe mhlawumbe sina 3 months manje 3 months kodwa ngiyambona naye umuntu wesifazana oright umuntu wesifazana oright futhi engikuqondayo kuye ngazi ukuthi uphokophele iphambili udinga kahle kahle umuntu wesilisa udinga indoda ayi ngabona ukuthi uyabona mangathiwa mhlawumbe leli ithuba lokuthi ngimbeke eduze ngiyaliyeka mhlawumbe futhi ngingayisola ngcono khona ukuthi ngim-introduce aziwe ana-ke ngifuna ukuthola la ukuthi ke izipho ethi izathu ngempela eziqondile ngempela ezenza ukuthi nawe ke mhlambe ube umuntu ofisa ukuthi ke umlamanise kanjalo mama izathu nje eziqondile ayangazi phela noma kubalekile nokukhuluma nje khuluma qha phela ngithi open qha uzokhipha qha la kethu wenzela nezinye insizwa lapha emakhaya ukuthi nazo zibe nale yanto leyana mfowethu ukuze ikwazi ukuthi ibambe isibindi ayiphele into yomjolo qha la kithi hayi cha akukho kutheni ngiyamthanda impela umama kwami siyazwana kuhle kodwa nje into engiyiqonda kuye unokuvilapha unokuvilapha kanti mina umdlalo wasekameleni ngokukhonzile kakhulu ngokukhonzile kakhulu ayiyena uyavilapha manje ngiyabona kunokube ngimkhiphe ngcono ngimgcine ngoba usamthanda ngoba ngisamthanda bengithi lapha mama angizokwethulela umsizi wakho umsizi wami cha ukuthini moto umsizi wami cha ngithi angizokwethulela nangu untombazane engifisa ukuthi nibambisane naye ngokuthi siqhube impilo siye phambili ngoba uyazi nawe mamkhize kukhona lapho khambe kubuye kudingeke khona ungathi kungathi ukubanjiswana nje ungangisanganeli mina angifuni kubanjiswa kephi la ngishoda khona uzazongitshela usengifuna ukubanjiswa ngiyezwa mama ngendlela futhi ongithatha ngayo kodwa ke njengoba ngila ngizocela ukuthi lokhu kubalekile ukuthi ngikukhulume kungabi imfihlo ngoba imfihlo ekugcineni ayinawo umvuzo omuhle okubalekile ukuthi ngikukhulume ukuthi wazi ukuthi usekhona omunye umuntu esengiphila naye nginesifiso naye ukuthi futhi siye phambili njengoba nawe ngafika kuwe ngakucela ukuthi sibambisane
naye futhi ngisacela ukuthi umemukele engene phakathi njengosahlulwa yimi nje ngengedwa lo wesibili uzomenza njani? Cha ngeke ngithi mama wena usungehlule. Akukho lapho sangehlule khona. Akukho lapho sangehlule khona ngoba ngishilo ukuthi ngoDisemba ngiyeza ngizovela kini. Ungafaka kanjani umuntu esithatha empilweni yethu wazi ukuthi siphila kanjani mina nawe? Uyangijolela uqale nini kona ukujola naye? Okubalekile mama ukuthi fanele ngithi ngiyovela kini ngibe ngivela ngineqiniso emumva. Ngibona ukuthi kuzongilimaza enhlizweni mangizothi ngivela kini kodwa wena iqiniso ongakutshela. Oh mina ngeke kungilimaze lokho kwenzayo. Kungcono khona sithi siyaphambili kodwa noma kukulimazile sesikwazile ukuthi sakukhulumisana. Angeke angene umuntu wesibili othandweni lethu. Emva kweminyaka emingaka sithandana ngikubekezelele. Mlasi bangathi impilo ibangcono khona wena sowufuna ukufaka omunye umuntu wesibili. Ngobani? Cha mama ngicela nje ukuthi ngiphumele neqiniso. Mama uyazi na ukuthi ekamereni kufanele ukuthi kuyiwe ngoba kuthanda wena. Lento iyangilimaza mina, iyangidla ngaphakathi. Kodwa isizathu salokhu uyasazi. Siyahlanganisa empilweni nami ngibuya ngikhathele ngiyaphanda ngiyasebenza. Manje bona kuyiyona solution ukuthi uzofaka omunye uzokwandisa ezinye inkinga phezulu kwale inkinga esinazo. Ngicabanga ukuthi mama lapho nawe bekungakwenza ukuthi ukukhathala kwakho ukwazi ukuthi uphumule kahle uma mhlawumbe ngisengapha. Angifuni umuntu ozongiphumuza. Okanye okungcono angiyeke umsebenzi kuze ngizohlela ngingakhathele. Ukwazi unginakekela wena. Hayi ukuthi ngene omunye umuntu. Kushuthi mama wena ufuna ukungitshela ukuthi into eyenza ukuthi ekamereni ngiye ngoba kuthanda wena yingoba usuke ungakhathele usuke ukhathele ukhathaza ukuthi ubuye emsebenzini. Uyakwazi nawe lokho. Uma uye kumsebenzi sesisoya kahle ekamereni. Soya kahle ayikho into ezobe ngikhathaza. Ngiyakuzwa ke mama lokho kodwa ke phekwakho konke lokho kunjalo inhliziyo yami bese ngiyifakile nakuye lo esengimkhethile ngesizathu sokuthini bengikhishwa uwe endlini ngokwezenzo zakho. Kunzima ukuthi sengathi manje ngiyakuxosha ngoba umama wakwami uthi usezokwenza kahle ngoba lokho kuzokwenza ukuthi nawe ngingakuthembi kokushoyo ngoba ngizamile ukukukhulumisa ukuthanda ukubanza imanyana kodwa ke ngiyamazi phela owakwami mina ukuthi vele into mayisa Hayibo. Hey wena sifebe.